ahum mari mari manga hai tare ko koi covid lakhi badagi manipur thiengi bo thieng si koi covid ki chahi ani ma ko thieng nang le gre adu matai da mo ko ki terrorist gi ko thieng chahi ani hian na koi nang ga leiri loisin ma su naitri ko adu matai da thatho ka singi problem ma ma koi leiri bani sigi matai da mo khang khang da na mo koi ishorna pi ba ga dra koi ishorna shin ba la ga dra am noi ta si singi jaw gi problem si ma koi am thuna koi mai na gre ko mai na ba haju still adum torengi leiriba imai khara nemthari hairaga su pasangi ba gi koi torengi phiban kairaga pasangi ba ising mayam duna koi chen thokum lete na ngasi yum kaya ma tungjil laga leiba ko adum labi phomada leiba jum jaga yam yauri yam noi ta basin han gi de 362025 ta koi khanguduna lakhiba ichau na maram markanda koi mi masing chawna dum rough approximately ni ko actually nate 56,516 muk si koi awa mai una bagi report am thamgre then yum lising taraga 10,477 ko mi yum lising taraga chamri gum da tare koi day 3 gi report ta anamaina koi awa mai una ba yum mang ba khotpa de amang ta thoko mayam koi report tawre adu ngasi day 3 da thena gi ba report ma tungin namung la kan da ngasi day 5 ta mo koi phangba report ki ma tungin na koi yum masing 35,000 ko 35,000 hai dare ko yum lising kutra manga hen gre na ngasi report tawre hen gre na report tawre hen gre ai si plus ni ko 35,000 si hen dui ni ko then amana mi masing dana mi masing 1 lakh plus hai dare ko 1 lakh plus koi chau jina mara kan koi awa me una re na ngasi report tawre then amana yum imung lising tara ro ko relief the material ni thokpa hogure na se report am tawri ko adu targa sai area sta la ise haju ekoi gi lei ko saksi khoi ka haini awa ba mayu na ba mi gi masing adum hengalakhini habadi haju still ising jina wairam ba thingam ba tar changhel laga hajal laga gi jaga sing jinga si adum normally mayang hantar pak tak handari haga su sagi khudok ta handabadi ngam dabani na awa mayu na bodum lei hai tare ko aduga yam thajaru dab jaga khara hai tare khoi si tidim line da khona ngarang ngatang sum chathoi je thom charu modam da tidim line gi lambi sigi malom de chang sai si ju dum normally chat riba mayam gi khoi highway lambi hai tare ko sibau to ising janghen bai stage howe ko oi tare ga ising je nakan ma dagi yam phana chum dharaga khoi nakan ma da nemthari hai ga su nakan ma da mu sing ji mokhol khoi phim sum nei ri ba ko ana sum mayam ni khoi ko yemam sangi de na ma mu sai de khoi ni yemu yari si khoi matam gi sumana thokpa khoi disaster gum bana tagna khoi natural calamity gum thokpo siti government yam thun action la ko pira kan dai khoi nahana la thokpo yare ko disaster thokpo natural calamity thoi khole ising jong thoi ana manipur yo na ji lei no je issues ye khoi min ure isul subla ko min ure host ko na jeng si iphong na yam noite video footage ko uza matam da akoi tv news ki ko channel mayam na ko interview lo matam da mayum si amta leram da ba ko leram da ba thawai hingna ba sian gi matam da masagi family du gi magi masa masu gi certificate andagi whatever any documents documents hen dok nang sagi hingna ba magi imung da lejaram ba bot masa phabu do amta leram da ba ko yum bak leram da ba adagi yum da kai ma posai khara lotion ba yagadra na trana katang kalhobu yagadra na singi mayang targan chang aga yeng matam da leiram yu phim du u matam da hen thama shock oi bhai tare ko madudang sagi amuk relief ta mucha laga amuk legudu punsi je la amuk hala legudu budu mayum gi katang du sin nabi yagadо posai khara tasan khumna hona matam da family khara na thanari ba awa bu u matam ko yam shock oi ko adubu sanagi ichau ji da particular ina ngasagi kitang amuk thagat pa wahi ama thamjaring gi na ngasagi ichau ji da maruin hakthing na nangi ba wa ba nang ba mayam ji da kan ba lakpi di bichinau sing hai tare ko specially ko gi arama tengol su yam thani ngai ni ko mogi mathongna adum khoi adum khangi aduna then aduna tarang sai to pa ri ba ngasagi ko gi maitei pangang gi chinau sing na mayam sing ada to pa sa lup mayam adagi to pa any Spesial ada government ini kita kisah tahu ya, mungkin penting bang ya, department kerja tu kau ui ko. Aduh maru na especially edisi am nak kau thagan ingai oi. Anu moi mayam tu na mayam hau tu na ngasi angam penting panah tu na ngasagi kali gum khara hai tare ko. Kali protect hong na tu na kalam hong tu na mi bagi life se. Kaya ay amang ta thoki da bani hai badu hai thamjage ba ko. Matam chana moi na rescue to biram draba. Matam chana moi na hona biram dra tar gadi. Kau hona na bau budang sagi mi chen thagi ba ko. Tiba kan tu mana ham jual ni, pun apa tu panggil aku pau tarik ko. Adu nang saya kau tu laki bijau tu nama orang kan dah, masa lagi perjalanan tu tengah bawa apa mayam jengdo. Kau matam jana kau
मियाम की ओइना सोशल थौक तौबदा नहा मयाम थौकदना ngasi kai haini especially etina chokma thodang lodana khona bi mayam jing do khoi dum thagani ngai oi adu ma mayam naha mayam tholakpa dagi den ngai den ato to pas bin society organization men naha mayam di official mayam tholakan kan bi hibduna hena khoi amanga ta thoki da ban tagna mi simina hena yaw ki da ban thamjage loina na ngai donor minister sai pan bi hibdo donor minister na sidai isau gi mayok na ri da north east ki state sing da center na mating piraga ni na donor minister si pan ba hore si oi taraga di haji ko haja ni duna government gi mai kai da gi su haji donor ministry si phana ba khona bi ra kan da tasengna huge amount package mai tari ko tasengna akhoi gi sometimes khoi gi sum yeng ma tam da wa ba ta imung jing je he he khoi na photo pikalo he ha gumba ade posai sing do khoi gi imung da lei posai me je photo nam nam da na thamong bosuna te ratra den amana nga sagi pot chai khoi makin value khoi hora thamosuna te ana family ma hingna hona matam da magi requirement mayam changya da mayam hindu adum leina jama ta ni ko adu he na mani yam yam da mani den adu matai da mo sagi ka haini makumata ko makumata leina ngani khalli ko aduna nga tang da hingna hona matam da puthoi da ba dagi sanana pawa ge tra pisang so ge mang sum yawna ngai tare pramani ko dukan to mayam yawri da pramani adu mayam du khoi kupna government sina chu sagi mai na kamsan dc sing na akhoi magi instruction phan to bi da kan da phajana mai data he na wa ba tar ba sing du di khoi hajning di he na wa ba tar ba he nang sagi maram cha posa sing ji di chap chana moi phom to right to moi phom to benefit to pibi na ba khoi to honjani ang sagi khoi gi yara na bani he na khoi kaman ano ma da sagi pulamada adum amazo mo wa ba tamin na ba da simana to do bani ga na style hotok phat ba lei ko ado he na wa ba tar ba sing ji di ngam me kai da he na miyang chang bi ra kan da moi life ama sem ya na ba maram do hetari ko adu gi dai pandam ma da phajana thok to honing ma pam tham jagi han hamro okay jayam phajana koi thambi jayam chume akoi gi si da paper assessment lo busi gi mahut ta hai tare khare hena koi na meeting changi hara kan da koi mayam su loina urabani mayam chana koi haktheng an hai tare field inquiry site oina amang ata thokibasing adagi victim oirabasing yengchen beduna hena maduna peningai ogen he bofam dusu laire duga koi ojana su thambi kibda handaki ising ichau kidam amang ta suni adaga handak ta su hena amka su hena mayek sen uba phange akoi gi local volunteer sing tonga tongan belai body sing kina akoi gi head hora paga singba natural calamity tholak matam da ngai dana hai tare lenga ngai dana akoi na angam badu akoi na tawba ya badu kudak yona changsilaga mateng pangba suki matik tawba responsibility lobagi mami dum ure matang ki lak chanim jo za akoi gi